driverनि horok bike kemamani abun gothonan ta ke horni ekta wa ang basa phuru hunga hingke cycle nugu nukawo hingke pore hingke to tongu hunini tongman ba saime phungai nei ko thui basai nei nai man hingke tabuk sini nongi no tam bike chap talang sle nei sungu hingke ang hingka ta sido nei saptang nei ban nang sunogo ni ga ai pung ke kwmakha nang ke nai nei mani on duglamni sujabo o cycle ni mari ke u ayang lama odek jora thangman bo yakung ka phele nei soi talang mani mari lok sabai talang thakata geseng saimalia abon ke tabo goyang tini thanao bo janogole rikha thachung poro police rok phai nei nai nei thakbai ka engkori khalaye abon ta geseng kri borok tu mahai ke nai se o cycle khungsa bai yang thango yang himo khalai nai tongmani samurok tango hai khalai nai ke u bagan kisa tongma abono bo abaina laisu dai tongman tabo ke ba kri kha tak tam ke soli nai am hai ta ko yang thanan tu bike nang bole gari rong ke choboi moto maya tai mote eba kita emne bot hayo mo mongkha Adibashi colony Bishramganj Adibashi colony ta emne kebano sonde horo to tong noro sonde horo ke to gurui sing emne koitan somoi ro kwmakha na miya kwmamani hingke ekta ni pore ni kwmakha na ang bairo phaipuru horo bairo nokopuru ke ekta to nugun ke erpore thuka hingke a talangmani ba ang bairo nokmarok da nugu jorok tong saimia sikoro hingke to hingke tamke aboni pore da talang thaka ko saimalia time ro hingke asuk tini ormang se sekal tonu tiko tau bangke 3 bosor kha hotat tai tangi ba kwmakha saisi malia o cycle kwmamani hayo ana wich tong sitabo emne sekalo ko boro to nogoda dana noro nukaw do to ni nukaw mang tonu nukaw mang to no to na nukaw mang se ko 3 bosor bike hingke tam bike abo to tiar jiru dah ko bike se bike ni mo palsar bike ni number buso bike number ke 07 tiar jiru 9612 9612 na sabni mungo sekalo ke ko boni mungo ni logi ni mungo ta na gelo korong no tam ko ka no mo so lukorok bogo jajak pano number no nugui to khangka joto no kisa saho baidi suba jo khlai ne ni sang ko khata lukorong ni contact number na ta na contact number hangke sadi 8974553316 tasa sadi 8974553316 nang ke bini login ta na acha da